Oke, selamat pagi. Kembali kita dari Kalumpang, Kelurahan Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, pemirsa. Hari ini memasuki rangkaian kegiatan prosesi adat menerima tamu atau Manto Tongkon, masih dalam rangkaian upacara adat Rambu Solo almarhumah Maria Tayat atau Nenek JP di Kalumpang, Toraja Utara. Bapak Seri Madakwari Mempatu na Pemangko, Bapak Yopi Pak Senin Rei Diomai Takari Mempatu na Bapak Roki Senin Rei Diomai Takari Mempatu na Bapak Oyan Pak Tanta Eti Bapak Fernanda Kolo Kolo Mempatu na Tanta Eti Senin Sena Kalumpang Mempatu na Tanta Eti Neisa Pak Iman Kalumpang Mempatu na Tanta Eti Senini aran Kalumpang Mempatu lakotan taedi waktu sema oyan Neuawan Tiroan Makassar Mempatu lakotan Naoki Dr. Gusti SDA Tinika Mempatu lakotan taedi waktu seni oyan Mak Chelsea Tinika Mempatu lakotan taedi waktu sema oyan Bapak Ela Kalumpang Mempatu lakotan Bapak oyan waktu tedi Insinyur Happy Kurniawan Padem ST Biak Papua Mempatu laku Dr. Roki Insinyur Happy Kurniawan Padem ST Biak Papua Mempatu laku Tanta Eti Insinyur Happy Kurniawan Padem ST Biak Papua Mempatu laku Bapak Nak Oyan rombongan na Aribandaso Wamena Mempatu lako kara sitalunya si nekira Kalumpang Mempatu lako paparoki nekira Kalumpang Mempatu lako eti baktu siapa Pak Oyan penginggi Kalumpang Mempatu lako Tanta Eti penginggi Kalumpang Mempatu lako Bapak Anak Oyan si nenek inggi Kalumpang Mempatu lako Malto keluarga Pungkatok Kalumpang Mempatu lako si nenek Alengka ne Sapira Rantewai Mempatu lako Tanta Eti Ponsela Kalumpang Mempatu lako Tanta Eti ne Esril Kalumpang Mempatu lako Tanta Eti siapa Pak Epan Batu Lura Palawa Jomai Palawa Mempatu lako Eti Batu siapa Mama Oyan Sene Inggi Kalumpang Mempatu lako Malto Sene Ban Kalumpang Mempatu lako eti baktu Ma Oyan ne ban Kalumpang Mempatu lako eti baktu Mama Oyan Bapak Gino Tokarau Mempatu lako senene na Alengka keluarga ne Sinta Kalumpang Umpatu Pak Wai Mata Ini rombongan kloter pertama, pemirsa, sementara dibacakan. Oke, video dulu, mantap. Weh, Indo. Pagi guys. Weh, pagi. Selamat pagi, good morning. Hari pertama Oke. untuk penerimaan tamu. Iya. Iya. Rumah nenek Epi. Kami dari Kalumpang. Mantap. Teman ibu mertua. Oke, mantap. Maunya kamu anak tomaten aku pengen dulu. Iya, anak tomaten. Wah, pertama tuh udah marumbongan, dah mau pebangan te Pak Tondokan. Oke, Om. Takar sih. Belum sudah dilapor tapi tak pakar. Enggak, elekomi. Tamu kumah salon. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi. Oke, kita berjumpa kembali dalam
prosesi adat Rambu Solo almarhum Nenek JP atau Maria Tayan di Kalumpang, Balus, Toraja Utara. Saat ini sementara persiapan untuk memasuki acara penerimaan tamu atau rombongan kloter pertama ini sudah dibacakan tadi, dan saat ini sudah mempersiapkan diri di pintu masuk lokasi di sebelah utara, dan pintu keluar di sebelah bagian selatan pemirsa. Kita spill dulu bagaimana kesiapan di pintu masuk ini untuk memasuki ruang penerimaan tamu rombongan kloter pertama yang diawali oleh rombongan Pak Tondokan atau keluarga dari Balusu. Jadi setiap rombongan akan diikuti masuk oleh kelompok Pak Badong. Seperti itu ya Kanda? Pengaturannya? Oke, mantap Kandaku. Oke, baik. Jadi kamu tuh pimpinan Pak Badong teh demi tahu oleh. Weh, luar biasa. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk semua Salam sehat pemirsa. Wah, pemirsa. Semua syutingan hari ini mohon di share, posting dan di komen. Siap, Pak Ben. Terima kasih. Kelompok Pak Badong dari apa namanya grupnya ini bosku? Rinding Kila Pak Badong dari Rinding Kila Buntao le. Wah, luar biasa. Sudah apel pagi lagi. Weh, grup Sikamali. Oh, nama grupnya? Nama grupnya nama apa? Grup Sikamali. Oh, kelompok Pak Badong dari grup Sikamali Buntao. Pemirsa. Oke. Kita spill dulu ke sana. Weh, panjang sekali rupanya. Rombongan Pak Badong ini. Panjang sekali anunya Pak Badong. Barisannya. Iya, barisannya. Oke, baik. Semangat Pak Badong. Luar biasa dari grup Pak Badong Sikamali dari Buntao ini guys. Wow, kirim. Kesiapan rombongan kloter pertama sudah siap di pintu masuk ritual adat Rambu Solo. Halo. Mangisan pikiran kondo sabata. Kuai sapalele. Fotonya dulu.
Oh, foto di sana, Bu. Pak Sulewai Foto di sana. Randang di Pudukku Kupa balik bura-bura Lengkoni lilaku Tamateka tanggana kondo Tamateka lepang Ada lilaku foto di sana, Bu. Ada foto di sana. Mangilara piki kundulan landi sandan Mangisan piki bangunin Halo, Matuan. Wih. Abalin ko tanah mawalut minene Yumay batang di kaleku Halo, ya. Walang susupin mga masangka nito matuwa di mo itrotol pamalaku Makapag mo anong kawaluk-aluk kasaranian Bilang-bilang bosku, rapat-rapat supaya ada bagus. Oke, bye. Jago. Halo. Wih, jumpa lagi. Tuan Sugi Pak Tani Teke Anak Teri kasih mata bukunna Toli kabangna kondom turunanna. Oke. Mantap, Om. Lantai tangan kondom lantai kali pangleon taruh lawanna telangan. Hei, nomor 2 menyala. Kumparin dan suasana tarlang Sukan daun atau lingkin pakai di Bandung Balon. Oke, Kanda. Oke. Pak Ranwanan Tabuang Balusu Lido Sandalibro Mamperan Arang Isanggawa Toyang nakal lembangna Langan ku pegarette tialing rekte ku pelalek tikaladun Inde karang Balusu Inde toman kawatalu Tendawa nawalai salu natarik minangalambe Salu berrambean nasalego bendi orang bonga surah ukunan dalotong bokok pesimbongan namalia Pak Toresan sambora tuk panglambaran belum maraturan
lilik padang di kalusu. Siala kena mani, si sumpah kena bulawan. Pantarana kena padang kita garing. Sang bas senedek sang kalapanda tolong kakua gantang. Tengah itulah kebuntun nabi itu nari yang datang nonton ekena tosen dana bulan. Kantun batu orang dikatakan lindo duka batu panah menggarap pantaran agana padang di Palawang. Madam panna turoi marah marah bulan naik sungi. Kepada tidur lolosukan daure dan bisa panggilpi. Siale mawa pun kasangan. Duka pantaran agana padang di Palawang. Mak karandang keluar tama padang di Papua. Mak lembah malaik tama petondokan tau lotong. Bumi cendrawasi pungkasanganna. Teni lau diu mai. Temi dek sambalik mai. Untulak bongi malilin lam tangan atasik mapulu.
Ununu dan dari lambe lan palisul bulawan na bombang siraria. Iya rakana maklopi gaung-gaung, mak rakit daw langit, mak lembang daw salibu. Rampo nati bulan tei sarong, nati entan di kambudok, tai sanga-singa, tanggingan tulak lama kairi. Dia mai tar kubulawan na inde pun tololak di maya-maya. Lolos kan daure na inde kan daure mauli. Tuturu-turu tamamma modao lakian rara. Rok reto metindo modao pandung dia gilo. Kitua kama maliranta katong konanta Pak Inawan kaluata itimang matalok tampukah kiran depala maumburang tangtiseno sampak bating timotondo pangoktonan marioti kuwana pakilalana ada ina pakarek nana kemakara ibatingku kilawa matuladandi angku paboloi minna angku woton ni kaluku sampak bating tamotondo.
Game baik tapi Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kimi, ada kepangan? Ada tuh. Ada. Wah, bahaya. Aman, aman, aman. Bosku, dasar kena bocor terpal bosku. Aman terkendali. Aman, terkendali. Ya, hari Oke. ini cuaca cerah. Ya, luar biasa. Lepas sandal kah kalau naik? Tidak. Harusnya. Oke, bos. Tangan manis. Oke, baik. Oke, mantap Mervan. Weh,
Luar biasa. Iya. Cepat hoki pulang. Dari mau diibang sulit lihat tentang. Sekarang. Kembar sayang. 1, 2, 3, 2, 1. Lanjut. Sarah tidak ikhlas semua foto kepalanya jangan sama selfie kita sini. Selfie saja. Wih, Killer main. Selfie saja. Keluar muka. Waktunya Killer main. Ya, Oke. tapi kalau kita masalah Halo. Wih, jago. di foto matuan dalam maite tangan tondok tumangka di turota ba di dulu detekken lau sangai te patuan lantangah tabe ta pogau kami Si Pido ke telebih. Sam-sam ke sini, Dek. Tam-tam ke sini. Iya, jalan bebas mi kalau pulang. Kalau mana anu masuk baru atur. Iya. Iya, tabe ta maperangi solanasan. Minana tedong te. Tedong na papagino. Umpatu ne aleka. Ito lepi tedong na papagino tokarau. Umpatu ne aleka. Minana tedong te. Tedong na nerei dalam kurung papayopri tagari kulio. Umpatu papa oyan sola tanta eti. Kita lebih tedong na nerei. Umpatu papa oyan sola tanta eti. Ite, hindi pa to deh. Pare kampis sa ite na iyo. On na pinapsikan na pinapina. Oh, dami perui peduli. Minana tedong te. Kalidik. Tedong na neinggi kalumpang. Umpatu marto. Tedong na neinggi kalumpang. Umpatu malto. Oke, baik. Oke nih pala, mantap nih pala pemirsa. Minana tedong te. Tedong na nearang kalumpang. Umpatu tanta eti sola mama oyan. Tedong na nearang kalumpang. Umpatu tanta eti sola mama oyan. Bapak? Aling kamu kepada paparo ya batar kita paparo ya aling ke paparo kita Minana tedong te. Tedong na keluar dari Aceh. Minana patu. Umpatu mama oyan sola tanta eki. Ito lebih tedong na keluar dari Aceh. Umpatu tanta eki sola mama oyan. Tamu kapan tuh tirong tamu le?
Ito lang misa. Dati lang to. Papawan kirang Basa ba? Iyo. Asal dia bekerjisnya basa mami. Ya, dan pa terong na papawawan timika umpatu paparoki. Itola ti terong na papawawan timika umpatu paparoki. Terong na nenewawan kiruan umpatu paparoki. Terong na newawan kiruan umpatu paparoki. Na nakisabot tebay. Yan tebay kay moral lupang kumpira. Ta perang salanasan. Yan na din nasala hindi kumita papatid. Bisa ding iba mi tubay mi pemirsa. Ta mo bay di ba di tiro jadi larna sama pangkung. Iba habis semua di dalam kandang. Opa Ben? Siap. Oke. Yo, dan patetedong. Tedong na keluarga Nesinta maway mata. Tedong na keluarga Nesinta maway mata. Tedong na keluarga Nepipe maway mata. Tedong na keluarga Nepipe maway mata. Iya. Tedong na laga Andulan umpatu Yang baca karcis kah? paparoki. Yang baca karcis. Tedong na laga Andulan umpatu paparoki. Dan tu tedong mangka mo disabu, mangkado ka mo dipapati lalamna. Na yate laki sabu bay. Bay na neben kalumpang umpatu tanta eti sola mamaoyan. Bay na keluarga nenaga kalumpang umpatu paparoki. Bay na keluarga nenaga kalumpang umpatu paparoki. Baik na keluarga Neesi umpatu tanta eti. Baik na Neesi kalumpang umpatu tanta eti. Baik na Neben kalumpang umpatu tanta eti sola mamaoyan. Baik na Puang Balusu ma woy mata. Baik na Papayopi, Strep Nerein, Tagari, umpatu paparoki. Baik na Papaseril Monokwari, umpatu Malto. Baik na Papawawan Timika, umpatu Papaoya. Baik na Papawawan Timika, umpatu tanta eti. Baina Neisa kalumpang umpatu mama Malto. Baina Negape Tirobali umpatu tanta eti. Baina Neresi kalumpang umpatu tanta eti sola mamaoyan. Baina Insinyur Happy Kurniawan Pademme ST Biak Papua umpatu Dr. Rocky.
Baina Insinyur Happy Kurniawan Pademme, Biak Papua, Umpatu Tanta Eti. Baina Insinyur Happy Kurniawan Pademme, Biak Papua, Umpatu Papa Oyan. Baina Pongapi Kalumpang, Umpatu Paparok. Baina Papa Ela Kalumpang, Umpatu Papa Oyan Sola Tanta Eti. Baina Nesapira Rantewai, Umpatu Tanta Eti. Baina Pongsela Kalumpang, Umpatu Tanta Eti. Baina Ne Israel Kalumpang, Umpatu Tanta Eti. Baina Ne Keira Kalumpang, Umpatu Paparok. Baina Ne Inggi Kalumpang, Umpatu Tanta Eti. Baina Ne Keira Kalumpang, Umpatu Tanta Eti Sola Papa Oyan. Baina Pong Inggi Kalumpang, Umpatu Papa Oyan. Baina Nerura Tondon, Pawai Mata. Baina Papa Epan, Strep Lura Palawa, Umpatu Tanta Eti Sola Mama Oyan. Baina Ne Eno Kawasik, Mawai Mata. Baina Pongkeira Wamena, Umpatu Pong Alengka. Baina Pongkeira Wamena, Umpatu Pong Alengka. Baina Dr. Gusti Timika, Umpatu Tanta Eti Sola Mama Oyan. Baina Mama Chelsea Timika, Umpatu Tanta Eti Sola Mama Oyan. Baina Nesena Kalumpang, Umpatu Tanta Eti. Baina Papa Penanda Balusu Kolo-Kolo, Umpatu Tanta Eti. Baina keluarga Pongkatok, Umpatu Paparoki. Baina keluarga Pongkatok Kalumpang, Umpatu Paparoki. Para petokuri semangat. Susi masangarara tapak gantianan bulawan tadi kan dia santun langan tetongkonan kada pandong pa ulelean mak rupa rendenan tedong mak rupa bulean bayi dari lagi kuah mau tabe kita naria karampuan boyok tabu kayu ulang mau sulain kararakta tako karan kalu dendek mau pak kambuno bulawan tah tatu tun lako inanna rapu tu tapatu susi duka kita pak rapuan to tu den patu ki lante karampuan bai belong ke men mandapi ki dio to tingo karampuan ta tamui te mai to rampota ta pakitani nananen pataru nananen nama dokko susidu kato di padoro di paundi di bukan tanga-tanga unorong pati to malingki turunan to maliluki taruk to liagaki toro magamba manikatang palambiran manak marapuan manikatang maupuran kiku atau maraputan lang to makapunan nao kita mampasi inan ni inan nampasi kalau kadawang na tak kalau inatang salah kalau tabori inatang salabori susidu kato tontong nila pala paira dan dirodan tinting la kau batang di kaleta kumua ia temaya pa taba melo sa melong na tasipa kada melong tema itu tapapatuan mimane umpa kitai pa inan bai susi moto kilambi dio batang di kaleta.
Iya, Latama. Oh, iya. Iya. Ada pelan. Baik, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali nanti di rombongan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.